Dan nakon olujnog nevremena koje se ne pamti u posljednjih nekoliko godina, koje je pogodilo Srednji Banat, saniraju se štete tamo gde je to moguće ili se samo evidentiraju. U Zrenjaninu su na području grada prijavljivani i mnogobrojni komunalni problemi, kao što je izlivanje kanala. Primjer je ove iz Titarske ulice, ali i mnogobrojna začepljenja kišne kanalizacije. Rajka Ugrenović iz Žitišta na 700 kvadratnih metara pod plastenicima gaji papriku, paradajz, krastavac i tikvice. Grad je oštetio plastičnu foliju, a podzemne vode koje su se podigle dobar deo roda će uništiti. U samo pola sata na ovo mesto se izlilo 28 litara padavina po kvadratnom metru. Počelo jednostavno da duva, počela je kiša, pa je stala, onda je počeo sam led da pada. Suv led nam je padao i onda je krenula i kiša i led i vetar i sve živo. Sve je pokošeno, sve njive su katastrofa, zasadi i plastenici, folije, nisam samo ja, svi su. Koje su vama konkretno štete? Pa meni su, najveća šteta mi je folija, fasada je malo oštećena, ali najveća šteta mi je trenutno folija i što mi je voda ušla u plastenik. Znači, visoke podzemne vode i ušla je u plastenik i tu teško će se održati biljke i da će tu biti nešto, prinos kakav je treba biti. Biće verovatno smanjen rod, svaka biljka voli vodu, ali ne voli baš u toj količini, a paradajz ne znam. Grad je uništio i veliki deo roda kajsija, kao i vinove loze. Na parceli prema Banatskom dvoru kopaju se 2 odvoda u nameri da se suvišna voda sprovede u kanal. Na imanju Đukićevih višak vode sa njiva su ispumpavali pumpama. U ovom kraju štete na pšenici procenjuju se na 50%, a manje na ječmu, suncokretu i kukuruzu, koji još mogu da se oporave. Srednji deo Banata od Opova, Zrenjanin, Čestereg i Crnja, Kikinda je kasnije, tamo Oša, Bečej nisu, vidiš, mi jesmo 10 raketa smo ispalili brzinom munje, što kaže, što oni im kaže, nove lansere imaju daljinskog, ja mislim da brže se dejstvo nego oni što to imaju te nove lansere i tako. Tako da kažem, u kratko vremenu mi smo to otpalili, pola sata, maltene 10 raketa mi smo ispalili i otišli smo kući. A posle kad smo ošli kući, ponovo je drugi talas naišao od pravcu Zrenjanina, otoda preko Žitišta, tamo je šteta malo veća, golubije jaje su padalo, tamo je polupalo roletne fasade, demoliralo ulicu, kako da kažem ja, sve. Predsednik opštine Žitište Mitar Vučurević izjavio je za RTS da svi oni koji su pretrpeli štetu mogu to da prijave u mesnim zajednicama. Sve informacije mogu se pronaći i na sajtu opštine Žitište.